हेलो गाइज आउ वेलकम करছি ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମାନେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଇଏ ହେବାର ଥିଲା, ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ମାଛ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଭ୍ଲଗ୍ସ ମିଳିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ସାମାନ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ତ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଜନ୍ତୁଟା ଏଇ ଆରେ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଏପଟେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଲୁଣି, ତ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ବସାଇଦେବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜଣେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମେ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ସେଠି ଏଇଟାର କରାହେଉଛି। ତ ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେପଟରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିକି ଗଲା ନା କ'ଣ? ବାଇକ୍ ରଖିକି ଏଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଶହେ ମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି। ତ ନାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ହେବ। ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବାର ଆସୁ ଜଣେ ୱେଟିଂରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏବେ ଅନେକ ସାଜିଛି ଇଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେବ ଆଣ୍ଟେ ତାଙ୍କୁ। ହଉ ହଣ୍ଡା ଉପରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କ'ଣ କହିବ? ବିନା ନିଆଁରେ ରୋଷେଇ, ଆଉ ଏଠି ତାକେ ଏତେ ଗରମ ଆନ ମର୍ଡରର ବା ମଡ଼େ ଭିଲି ଆଣ୍ଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମର୍ଡର ପ୍ରୋସେସଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମର୍ଡରର। ୟା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେ ମର୍ଡରର ମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ମର୍ଡର ନ କଲେ ଆଉ ତାକୁ କାମ କରିହେବ କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେହରୀ ନା କ'ଣ କହିବେ, ଦେହରୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚୂଳ ଯାକ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତାର ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ପଚାର ଟିକେ। ତ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ପିଇବ। ପାଣି ପିଇବ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ତାର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଟେ କହିଲା ପାଣି ପିଇବି କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଣି ପିଇକି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଶୁଆ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେବ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଖାଅ ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବ। ଏଇଟା କେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବେକାରିଆ। ହଁ ଏଇ ଧର ଗ୍ଲାସ୍ ଧର, ତାପରେ ସେଇଟା କରିବ, ପରେ ଏଇଟା ଗରମ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ମେମ୍ବର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି? 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଏତିକି ସମୟ। ଯଦି ମୁଁ ବରା କି ଖୁସିରେ ଦେବି ଗଲେ ଛାଡ଼। ଓକେ, ଟିକେ ଦେହକୁ କୁଲ୍ କରିବା। 2 ଜଣ ପଠାଣ ଦେଖ କେମିତିଟା ନାଇଁ ନା ହେଲା ହଁ ପୁଞ୍ଜାନ୍ତି ଏ ଘାକା ଗୁଲେ ଆସେ। ଆଉ ପଟେ ଆମର ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ବି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କେଜାଣି? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 10। ଆଉ ସିଆଡ଼େ 10, ଇଆଡ଼େ 10। ତ ମୋର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାତ ହେଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମୋର, ତାଙ୍କର 10 ହେଲେ ମୋର 5ରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ
टणा टणी कि पार ना केते स्ट्रंग देख देसी कुकुड़ा कौन शिखेवा पड़े तुमको रोषे हाँ फ्रेश टे देखे तुम के तौक देखुच देखे बेसी हिटिज नदी हाड़े रहा पड़ो हम हम कई हम तो जी लाल है तो गैस बर्तमान आम गाधेवा जाऊँ देखो केते टाइम है तो घंटे तो ये गाधेबू आम पानीटा पूरा बढ़िया देखा जाए तो कषा टाकड़ा है केमती लग के देखा जा पानी पकई दियो देख पकईदा फुल सुखब ना कि निया फुल देदेवा तो बर्तमान आमर चलो खाद्य देखते केमती सब पूरा गुले बस गुले मझे एडे देसी कुकुड़ा झोल पूरा देखाईदेवा टे देखाईनी ना लास्ट सीन ओ झोल तो रुकी आते ना गाड़ी में सुन तरंगा भल भल हबार हेती लुण लगे बहुत केमती लगुच खाई ना लास्ट कह ना ए कह कौटे खावा पाइल और किए तुंडे तो गाइस बर्तमान आम आमर पार्टीटा सरीगला आम जाऊँ बर्तमान खाई समस्त गोटे गोटे बैग फैग धरते देखु एटा एटा देख गोटे भल कम हो जी सब नट जाक समस्त खोली खोली नहीं जाए देख वासर जाक पड़ी एडी वासर जाक सब पड़ी कि ये पूरा टोटाल देख एटा बेरिकेड दिखाई पटे माने गाड़ी फाड़ी न हो बोली तो देखो एमती किसी कौन कह लोक मान पूरा साउंड करदे कौन बैग एत झुलाई कौन नड़िया खजा वाला बढ़िया देखा कबाड़ी वाला भाया देखु गाड़ीर ओडी 07X 83 एपटे आस 83 82 गोटे ये गोटे 3 करदे भल हम ना कौन कौन आगे आएपटे गोटे देख नुआ गाड़ी नंबर है देख नुआ गाड़ी आला मालिक कहते तुम कि ना ना कौन लाइक ना ओ आज पार्टीटा केमती लगला कह समस्ते कह कौन आगा लगे देखुच हाँ व्यूअर्स भी कह आज पार्टी केमती लगला हाँ ना तुमको केमती लगला खानाटा हमको पचारे हाँ खानाटा केमती लगला पड़ला ना जिनस सेटा जिनस पूरा गाय कड़े हजिगला खाली जिनस खोजुली सेटा तो पड़लानी हौ जहाँ मु घर को गला देखा भिडियोटा रही तो गाइस बर्तमान मो घर पहुँचली तो से जिते जहाँ टी बड़ी थी भात आणिकी देदेली घरे झील खाइब ना नाई ये खाऊँ देखते कौन आ टेस्ट कौन अच्छे कह देख कह हाँ देख बड़ी बड़ी जोटा कहीं बेकार फिंगा करके आनीदेलु घरे खाऊँ तो आज भिडियोटा आपको केमती लगला जब भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदे तो देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो केत पर्यंत विदाय दिंतु रही जय हिंद।